The people, Johnny again. Ngasi aigi Q&A do tawse tawbune. Ado Q&A se ina jaga kitang location phajaba amda ida namjage tawbune ado. Hojik se thanga yoksale. Tungna lei se loktak ne. Ado ai location kitang phajaba sum wakhal ju dungai na bako ai ju yumda apa je dum laisan na nuai ta na. Ngasi di thana jum thogdora ko ne. Ado thanga yoksang ngare. Ai gari maning na khame. Adle duga location jaina si select tawjabani. Ai somna sakidoi sida tungi lamisina Karang Island sakidoi aduga somda sakrisina Kaibolam Jawgi National Park nebako si makhagi lampa amlai sida phamaga antana video do ai Q&A tawjarage me size kumtharaga saida phamaga ge antana tawrsime aise choki galoi purla aise pung tara khai dagi yum da tholakpani ado ke jaga chatlure pona bazar ke chatlure adu loraga direct thogdarakpani hojik 11:30 amuk tare ayuki 12 taslakadore Q&A se ina tawning music kuirabne adai je khon je no ni huni mo khon tho udraba kiom las logi adogi ni ya Q&A horase ai mai sidi kitang mammaga tarani ko tungde am ngan manina ai ta su dum horase me nusa ji pet sai aham se niba oinam ko questions is fine to bro na government bro da government na political post so ba ma pairaga iraga di karamba makhan gi mi oirakani ai je ta jengna political se id yam oijadabane id adom neutral oijabane ko sengwagi di any thawa ma tawda ado kaigumba government na ingon the political say for example like CM amo oire en khala se boko ado CM oire khala ga di ai se aina hana tawning ma pot hair ga di ngai gi akhoi gi Manipur se karai da sakut pa ya ga de ha ba ya thi ja ga ne boko sakut pa ya ba se kamai to ge da khoi gi Manipur se mapan lam da gi yamna kena to ga depend to ga lei da na khoi Manipur se ko any thabak am oigira any pot amba pusalak po oigira mo oigira mapalan dagi loi pusalak pa kholak pa loi tawidna ko ado sigi se si dai da hana khoi gi Manipur gi pothok adagi khoi gi employment generation je si hana ai tawjage na khale ka you know ha ga si na khoi Manipur da su economy di am sokot pa mo oirakani aduga ngasagi khoi gi Manipur da irang thoiba kholiba mayam si tasena youth mayam si da khoi na employment generation ji tawbiraga di yamna thuna Manipur is chocolate palm oil kani hai na khanjai adana ai first step ti employment generation je hana tokjagani adagi next question the RK gi question sina business development gi matang da kra haibiro o hayo RK business development ai si amna so topic amo oidoine akhoi ju tasena aina MBA torakuda business development nai je adom akhoi gi semester ahum da dum yore bako continuous naina ado business development ha di akhoi gi layman term da akhoi gi kaimta khangda miyo ya madaina business development je kari haina explain to goda ge ha ga ding sa ge aina magi maming do gi dum maming du da dum explain to ko matam the business ha ga di akhoi na karbar haibani ba development ha ga di karbar du sokhot na ba kari to boya ge steps mayam du ne ba ko business development ha sa ado ngasagi akhoi business development je loin ba apply to go do ne any karbar amada kamai to ra magi planning phase adagi execution phase adagi magi financial
strategy hotpa matam adagi koi staff lor ko matam adagi marketing si mi amse loina business development makha loi chalak ka toine bu ko aduna misagi aina yamna samna hair business development hair ga di business ama to matam da akoina ek horok dagi hongna business kari business no to godoise adagi kari planning to godoino akoina kai pot to godoise kai service no koina pidoise aduga market sina krai dina koina target to godoise haiba mayam da adu ni koina business development na haise ko aduga next maitai sana bro se kari lamdagino bro se nupi thirabo yes maitai sana ai singjamai dagine singjamai mayeng mam laikai lairembi lampak dagine aduga aise nupi thijare ai 2016 gi December da thibane hojik icha nupi ma laijare chahi ani khakta ngairi ma yong ngok sinabna juloi next question say texting bow Eddie heko I like your speaking style. For me, I will ask only one question. Bro, hingling ay da kari gumba tabak amma di tawning amni kari gumba kay gumba amma di pangtok ni akini adubo kitang mayam da share to biu hayo ko. Oh, ay humang jeb da mayam ning biu ne. Nung sa amak tadi pami je. Ado, yes ay gisu tawning mamayam lay ay gipun sida. Ado ay se tawning mayam lay base ay si amam sum ay si tawge na kanjari ay amata tawdabi dadi ay siroy ay na hingay marak sida ay patana ay na tawning iba taw mayam sa ay patana tawjage na kale ay na aham ay na sidringay ay na tawjading ise ay gise ay se business oy na changjarak pa nebo ko ay gi line se ko aduna business se changak pa ni na nga gi aina tawriba business da aigi hengwa icha isu mayam sina makhoi gi platform ma sembiram ge ana kale business ai phasna chokhat laga aise aigi legacy haitare ko aise ai ama aigi business se phasna ama kena tawje ge na phasna establish tawjaram ge ana kale aduga aina aigi pusi yamna tawjaning ba aise tawbudi ngam gi traba haitare ai bullet ride Ladakh ta chatpase ai yam pamjayebo yam tang tawjaninge ado ai tawgini ai hojik bullet se handaki December bokte Royal Enfield Himalayan ma like khali aduga Himalayan se lei loraga next year da kaiguma COVID-19 se hangak taraga di adum sisina ai se adum next year da di Ladakh trip se yam tang chatse ge na adum khanjari ai se saman na mok sang masam le be si loka ki nakan gi da ko adu dei de muk changjale kan nuk sa ja skerom to kai sai ai satin ji gari di or ko am khar kum da ko le ju ko ke to tra ba ado me am continue muk to se I Roma brogi parents and siblings khangjaning ai gi parents loina bak sura lejari ai gi father fishery department da lamphel da yang kuina thabak torame 2012 13 adai da retire chat khre adagi ai gi ima hojik keno towe akoi gi thongala gate da grocery ama phame grocery phame aduga thabak tawde ai gi siblings har ga dai gi chirino ahum ne nupanga tane aina mayai ne ai amba ahad do Bangalore da lei ma dum 19 keno dai digi lei gimne 1999 adai digi lei gimne ju po dum lei chahi da amura kum thol e aduga ai no no ba ma lei akoi homak chinana homak loina mak Bangalore tamak pane aduga ai no no pa dai ga college pale St Joseph's College Bangalore da adu no pa ju si da thola ga lei e ma su masa gi business am tok jari aduga hoji kai ga ai no no pa du ka tane ju lei se ado koi mungdai gi ni amaga leiri yum pandre ko bagi hek makha ko ado koi mungse ai ne ai gi ima ne ipa ne ai gi ine ne ai ino no pa ne ai gi wife ne aduga ai gi chan pi ga hosik leiri aduga ai gi iyambaga ai gi itei magadi Bangalore lei aduga next question na
Somen Maibam bro YouTuber ama oirabadi kari gun chengani amadi kari chelanningi Somen YouTuber ama oirabada gun haibabu ngasai akhoi na YouTube to se camera mamang da ngang doi ne bako ad camera mamang da ngang se camera se yamna hainadaba mi map lay ko camera hek urakda ikai dana luk tha dana chin ma am lay ado camera mamang da stage fright lay bodo stage fright se lay tana ba han hona view sima gun ma har ka ding sa gi wa ngang ma tam da ngasai gi akhoi na kya tare akhoi topic ama sakat pa matam da dum mabdai dum phajana continue nai la phajana ngang thaw ngam ba hai tare ko maina for example aina singang yu myam je ai phajana ai che da gi thok tana khotana torok na te ai khudak ai gi mind da continuous thought lai ba adu du ne aina ngang jeri se aduga camera mamang dei kai bi da ba hai tare ko ikai roi do ni YouTuber mo ai ga di bazar chat la ga so ko camera ma camera je thagat la oi wai pa ngang ya mi na kai khan gi dai khot gi dage aham di khala mi da hositi kem khandre si haijini YouTuber mo ai ga di aham di ikai de ba tare aduga ni su bu da kitang wari sana ba matam wa ngang matam de kitang flow of thought to aduma leibagi gun ma city dum experience su dum talak pa yai ko तुका सिगी यूजर ID से पासवर्ड की टाइप था 2EZ4N0DYX है मैं ये पास करना से यूजर नेम से याम्बगी वीडियो येंग बादुम नुआई जे वकल चाने हाई तारे आई क्वेश्चन दी याम्बगी जॉब से करी तो बीरी YouTube से ना मेन रा नत्रगा साइट तो हॉबी गुमरा नत अतुका YouTube से कमाइना हॉकी बनो हाई बदु खंचनी thank you yes I business I bakery tokjari I bakery aroma food industries I nama lai bane bread ka ka puff adagi chahok ke putok pa ma do ai tokjabani aduka sis ai gi bakery sin ai gi main ai gi source of income hai tare ko aduna ai video YouTube sidi ta sen ai na hobby yo na tokjabani source of income se ai gi main je bakery yo na tokjabani na YouTube lomda yang kana my own onjen masum sangam da ko aduna ai week amada at least video ama natraga ani dim thankat ki hona jai loina bak no ti ge thankat pu jai ngam jate kai no har ga dei su thok to kitang chin manina aduga YouTube sida ai ta sena 2017 2018 dane and last year last year dane nati 2018 gi October November dai da ina video kar thangat ki bane ko adai de gi dum ai se regular naina thangat ba hogjabani aina sum interest lai jab hai ta aina YouTube to bo se sum pam jagi ba gi hodok sa gi bane ado ai se YouTube sina di main business na chade Momo chaning tok jam dazu ni gi childhood photo khar yeng jage childhood photo jai lady lay ma amado laptop ai aman mama lay bane adai da yaw kre da laptop se si on to bu ya da gi thakat pi ya da na lay re ado ai yeng jage kari album gum da ai kra lay bra ha dai sam na kan side da ai kra hapchen jake agamba common cha magi question sida punem jari to namaste sida yambagi wakolon kari haibir o khara haibir o fongdok biro punem jari hai sida khogi manipur da sisinaba loni namaste hai sina india ge from mate sisinaba hindi loni ado ani mo adum sisinabi u mapalam chalaga namaste haibiu mapalam chalaga punem jari ha odi karam to ken khangroi ado manipur da lairaga di punem jari mai bi amna bebar ama ka loina na hai base akhoi maitai gi di akhoi gi manipur macha moina akhoi maitai manipur macha maitai ngak tan te ko akhoi manipur macha loina ba khoi je aseng ba gi di amna discipline laiba halamanda taksi ka si am nai ba jati amani aduna punem jari have se yamna khoi halaman singda yamna nonjana yamna discipline naina haiba wahaini dum sijinabi
next question the Kim Leslie bro quarantine life ki matang da haibiyo quarantine life se tasengna kamai to ge have de ju khangja kay gino ha ge de ju quarantine da lai ru na tamni na ado quarantine life hai se tasengna kitang di isolated oira lai bani na hanagi usual lifestyle da gi kenar koni na kitang di nungai bidi wat kani tv yengba dagi mobile katani moina paise tu se tv yeng ko pang aroi adagi sana na badi phajna tawi hai to pham siong ngani adi masagi bed na tara phak tum mayam yong na ngani ado quarantine lifestyle ji ta senga nungai ba lifestyle na te ko moi 14 days ta senga laite ad bagi necessary de hai tare quarantine lifestyle se kisu nungai thau ti kisu era moi nungsi thoi chanu gi next question da bro gi apamba hobbies kari no hobbies se chahi kuding gi hong hai tare ngasai gi ai si am naw cycle thob yam pa mi cycle yam thoromi naw Bangalore le ngai dai se Bangalore to Mysuru ka se cycle thogre around 160 kilometer ga duty gi dum cycle thoromi office ka dai cycle chalami cycle thog hobby or me hai tare adagi aquarium ai nga yo ko yam pa mi na wai aquarium se ai Bangalore le ngai dai am na collection toraga nga makhal myam sak pok sak enami pirana le rami nga tang makhal le rami aduka hojiki oina hobby se ai tasina gardening se yam tawjeri ai sumang ke yam semjeri succulent plant hoi cactus ki variety me am se aina ai wife ka toraga collection khar tawjeri sum pamjaru bagi ko aduni ai hojik hobby harga de gardening yam pamjai aduga hojik se ai YouTube to basi so ai tasina hobby oina laijeri asine ai anu ko tunga mu kari hobby la kadam no ai dikangde hojik oina de ai hobby si YouTubing to boga gardening to boga next question na Sir Frank bro video editing matang the blog amma sembiro or like how to use mobile apps software for editing videos for aspiring YouTubers thanks in advance Sir Frank yes sigi si am fazaba topic ni mayam YouTubing tongninga ka di kaya tare yamna koi YouTuber oibse kasagi editing yam changi ko video kapudi paka kapsat ki biya duka kasagi video se koina matik samaga koina editing to kodoi di isai hapsan ba yai adagi effects me am hapsan ba yai ko adu lorga mo koina upload to kodoi ni aro sigi se aidigi main oina video se aina capture ba video se aigi di main oina keno da to web ko camera se aigi main camera de aigi Sony Alpha 5000 ko sida lai se si mirrorless camera ne size PA aduga ingon yam handy oi yam na weight yam hande aduga aigi gimbal ama lai jai Jayun gi Crane M2 sida lai si siga toraga ai main oina sina jabani aduga sigi phone se sisu Samsung gi A51 ko sisu dum camera oina aigi main camera oina dum sijina ba yai magi stability dum yogjai aduna ngasai gi aigi sigi camera maningda mogi camera mari yauri je system dum wide angle ka pa yai adagi loina ba kya hai tare fazana effects se dum phasai sisu ko aduna sine main oina ka pa gi aduga editing se aidi power director da way ai ayam editing mobile da way sigi mobile sta dum tawe ado power director se basic version do di koi moi watermark yor kani aduna basic na taba mo koi advanced premium version do koi free de hack to ya bani adu gi do tvu online dum yaw ni YouTube to dum yaw ni how to hack power director ha gera natraga power director without watermark ha tha biyo adu to dum khutikar lengbi dare ka si lu da bani power director do duga ate dum kota na editor ga adum sembi ba yai mobile dagi dum phasana dum copy ba yai camera da yam kana pisa thada drasu yani ai mic yaude hazik mic ai lei mic moano gi mic ama ai lei ga lei ai sijina de inbuilt camera sina yamba dum sina chai dum
adum kaisu tawde adum yai haitare. Ai next question nong pazar ke gangte ko bro handak lockdown manung se bro ge business ta kayam mukshok han ge lockdown se mayam gi worldwide oina tawbonina economy dan tigi business ta phajana shoe ado aingon da su yam shoe ai gi bakery gi business se uchin ai gi laibak phaba haiga drang sai gi chana thakna ba essential item oibonina ai gi di dum bakery se sadi dum sajai ado pung ani bokta ngarang handa numit ni humni khutangari pung manga bok sang to free se adi mamang di pung ani bok to bonina ai gi delivery chat pa yam na kai bam oi ki ko aduna ai lamara pada ai gi bakery item se ai yon bangam gi de aduna ai hana torom gi production do gi around 60% 70% de ai thabak to gi de around 30% mukta ai bakery to towe aduga aigi mystery sing non manipuri khar yawe makhoi sing do lockdown mamang da mayum na zat khibagi mu khalak pa yada da na ingon da su business yam affect am na to khi hajik pawon malak tri mo kai do mai halak ka to ha su kham ngam te ka sagi inter state bus service to chat tapatina sini lockdown manung da yam na awa pati yam mayok na ai raw material label su yam na awa ba ma hajik sidum mayok na zai. Next question nung pazar kya Peter Oinam bro na karigum street food ki video nam bachat pa matam da lairik tamna phamamba thengna birabra thengna bi ba yaurdi bro gi wakal kai phau bi gani aisu vanama isana achapot semduna yon machai ai gi class 12 ka bani ka do bani adu bro gi knowledge tagi khra khangjani Peter aseng bati satra mana like tami bangang mana street to thoglaga street food yon bakotpa ki paisa tan mase ai wakal da yamna nungaite hek yeng bata ko yamna magi tawde yadadana hadi ngasagi paisa sidi chang da yadaba oibanina lairik tambada su akai ba mayam bo oiraka su ngasai madi paisa tan da yadabani street to thoglaga yon khotpa se yamna nungaijade yamna critical condition namada laibo oirongani soidana maki kana su lairik tamingai da paisa tani ngongnade mama mapa na su kaisu dang paisa tal su haina kaisu thapi kaisu thaning pona de adu tara kaisu ngasai gi upai lektabagi thoglakpani adu bro sijo hajik 12 tha dore hai ado like su soidana bo hona biu paisa tan du sudum tan biu kasa ta sengna ai su yam nganna graduation ek loi bagai su paisa tanjare yumdagi independent oijare financial independence oijare aduna aingon su mentally kitang aingon da financially independent oibagi kitang maturity ama lakhiba ama yogi aduna paisa tan masi yamna phai ngalingai da paisa gi magun hana khangmusi yamna phai aduna bro na topiriba street food king sai bana ma leraga street food toy haida ita segna yamna encourage tok jadingi makata na dum tobiu atuga bro gi like la shu da su kai da na ba adum like su matang chana kitang si time management haiba ma changa kani adu manage phajana tobi tare atuga ani mak soi da na ba hona biu all the best amo catch broja hojik kari hona piri ge have the YouTube na taba ai hana answer ama su kumjagre ai bakery se tokjari ai main oina tokpudi ai bakery ni YouTube stay hobby oina tokjaban Rameswar Singh question amuk pajage bro gi video sing ayamba sum yengi aina yamna yengwa nungai ai yamna yengwa nungai haining question na ji haiba lam se bro gi bro na kai haina khangi aduga chat pirura brazili da Rameswar ai jiri se chatchadri yamna chaning ba lamne ai khoi gi kano haitare jiri se ai gi forefather saitare ko ai gi ima adigi ai gi pupu hoi jiri da moi chorokpani
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯦ ꯈꯣꯌꯥꯊꯣꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯄꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯖꯤꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯐꯤꯁꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯒꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯖꯤꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯎꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨ ꯖꯤꯔꯤ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯇꯣꯡꯕꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯝꯇ ꯅꯝꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯡꯕꯒꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CM ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯒꯦ ꯅꯅꯥꯎ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯈꯨꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ CM ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯅꯦꯝꯊꯖꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏꯖꯒꯅꯤ Mr. Alu, yeah, I am. What motivates you to make videos consistently? Video number say the same hobby ama oibanina video nam chapase boring su de adum jaka ai hojik lai se ai singjamai de ne thanga da ne Q&A to lai se thanga dana laga ado ai lei jaga su sangam gi maning san mayam ju phammi lampang macha am lai karai jaga da no khangde phammaga ai mayam da Q&A to jai sini aduna motivation na ga di ngasagi ai gi viewer mayam na tasena comment ta faza faza na haibirakpa yamna yengu nungai khole haibirakpa mayam do sisina I motivate tawraga mathangi video to soi faza faza ban namjage haina adum khanjai adum mayam su dum motivate tawbiro viewers sing sina funny moments bro se hojik ti pakhang punsi haidokre ado hojik pakhang oiramadi kari kari tawrongani amoramda nupida nuksi pami haibada Phat launa haiba ngamdrisi karigino brogi mor amta haibiro funny moments magi se nupi ama propose tawni ga tawgamdabagi male ado ai wakalari nupa moiragadi tasena nuksiagadi direct chatlaga dum haibiyo kena tawbiyo ado yara yakta to ena tra ado yara gadi pare yakta gadi yeah move on with your life ado ai nupi thijare chahi ani su chahi home sure chahi mari sur male 16 17 18 19 ai 2016 da home ne 16 December ado ai chan pi lejare ado ai lo ai gumul home tra de ai kai to bu ya ge ha ga di ai tasengna bullet ride ama chaninge Ladakh ado chala mani na na nupi thire ado nupi thire ja ge su kai de chat pa dum ai chachagini makata IMBK bro se chahi kya surge bro gi lohomuna kam kyam kuirage ai chahi 35 1985 to pokone ai 35 sujare aduga next ki question da Ruhana Suchitra Ruhana ana question hangir aisna bro na YouTuber oge khalak pagi maram sum khangni bro ai YouTuber oirak pose ta sena aseng bagi di ai ichanapi aina po ichanapi po khibagi timing da dai na ichanapi gi damakta aina YouTube ta video se mate hapkat ki ana khangi bane kaigino hai dai ichanapi na hewai chawra memory o hena bana ado ichanapi gi video da am ta hapidre ado ai oina adum koi se chala nam lai ado aseng mo motives ti ai ichanapi gi damakta ai video se hap ki haina YouTube hok khibane ado sini hojik oina ichanapi dam ta hapidre mobile oina yawe mai video Patrick James, bro, what is your religion? Which religion you want to follow and why? May you also share your faith you hold. Religion ki matang se ai di am kana khanjelu de ai family Hindu ne ado imung da di line do lali
Durga Puja da dum Durga Puja latli adagi imoinu da su imoinu dum latli adagi Christmas da su dum Christmas adum tawi yamna confused oiba religion ne akoi bungje ado aidi da sengna laida yam kana thajaba thamde adum khangde adum lambi chatpada su dum khoiram ba yawi chathokpada su dum lain do khoiram ba tholok ba yawi khoiram da su dum yawi mandir su dum changje church su dum changi mok su dum changi aduna da sengna religion today yam kana wakan thada jarude ado ai fit ha ga isana isabu thajai ai isana isabu fit adum leijai haita aduna religion rom da yang kana based on jide last seen 35 minutes ago my ID maming ko bro ge height weight zodiac sign ai height se 5'10" ne aduga weight se ai hojik 100 kg yore 100 kg di yograbne do kya hojik lei bano khangde weight se around 3 years to around 25 kg mu henkale ai se around 80 kg mu tong lei hobane ado henkale yam exercise ko bai khat to wat pa lifestyle se khang thabuk adum chijen gi ko angang lei selak to khotpa digi luong gi matung degi di ai yamna active lifestyle oram madu kitang handara ko aduna kitang ai gonda weight se henka kira ya do hojik 100 kitang plus le normale 100 to 103 mu le normale zodiac sign jai chi capricorn ne ai hojik ai camera gi battery loi thokre ngarang charge tokre ado makata ba Q&A se yum do ine yoraga ai makata charage ai se Q&A se question na hom mari khang ngai kanda battery loi thoki ba gi continue to ya da na moirang ne hale aduga ai se amuk question mari se losin sina losin lagi to buni ado makata jarake adum mathangi question se Julia Pamai ko good morning brother my only question is if you were a politician what do you think you can prevent the current generation from seeking job outside the state kindly share your thoughts Julia yamna fazaba question ne kasagi Manipur gi naha mayam sina mapalam na thabak tawriba mayam adagi sidagi chalaga mapandana hena thabak tawning magi ihul lama phawri singse tasingna khogi Manipur sida opportunity yamna lei tabako abdi Manipur da private company mayam kashu leite Manipur da khogi startup khara likhat pasinatana adu software company leite IT company leite ko mapalam da sigi facilities sigi khudong chaba mayam se leibanina adagi salary rom da yang ko matam moina offer to dam hen banina mapalam da na hena leinai ado hojiki oina di Manipur da su changes mayam la entrepreneur mayam thole Manipur da adu startup mayam thole aduna aina mayam da koi mapalam da thabak tobiba Manipuri chile naw sing adagi chhatra sing mapalam da thabak tobi chhatra oiba sing china makoi sing sida aina hygienic madi tasengna mapalam da tamriba hygienic mayam tawriba mayam da Manipur da halak piro mayam se aduga Manipur da su startup oina company amamam linkhat piro ado oi taraga di Manipur da chakhut pa yamna thugani karigino ha Manipur da any business ama porak pase ano business ama oidoi neba Manipur di yamna ano market ama oidoi neba ko any business am to da ano business am oigani aduna ado mayam mapanda leibiro mayam se Manipur da laaga company likhat pani khangde da Manipur da laaga oina thabak se tobiyo na haijening next ki question da Said Anwar good morning Dajoni if you could change one thing that happened what would that be Said Anwar ki question say if I could change one thing that happened haga di hana thokiba event amagi oidoine bako ado aigi wakal da mamang na thokiba June 19
2001 da thokiba June 19 da akoigi miyoi tara nipan sikiba adagi miyoi kaya amana ima ibel mayam amna bullet rubber bullet mayam pandana sokiba mayam do tasing adugi event to ai tasing na yamna thon janingde adu avoid tor masu yabani tasing na Manipur government ga akoigi naga gi mogi accord NACNIM ga tawdo yamna avoid tor ma yabani ado laibuk thiba thongdoni ado kaigamba change tawba yaramagadi June 19 do yamuk hana thon jaroi last key question sina nate question ani lady kiran haibam bro se you thak bro chingya tamya nature gi phaja basing video kar sem biro you thak pa ai che ta sing hoi thae ado aigi thakudak sidi once in a blue moon ne ko imanab sing pun mada koi hojiti chahi ju lisala amina adagi imanab sing ju macha yongna rakpanina hojiti family na luna rakpanina koi party se kya tawdre kya pundre aduna koi se smaina ID party ko ma tor kana thakoi wane occasion da ko yum da tor thakte ai regular nine thakona te ado koi chahi ma da haida de koi party je manga ko ma tor ngodra adu ko tane adu tane koi thakpa adu thakta ga su hojik ti koi di ID amna kaya tare pek amani ka tha loisale adu ne ado thakte abdi ade thai ado occasionally ado ai amana whiskey ga ta thai ado last ki question se Kotrim Saka bro share some of your thoughts about racism in Manipur racism hai se culture amadubu handana gi amadubu ni racism hai se akogi Manipur da racism yam tawi maitai hai ba akogi jati sina Muslim hai ba jati se handana yengi tribal hai ba jati se handana yengi masi kari gino isu khangde ai imanaba tribal imanaba mayam lai yam luna tinajai Muslim imanaba su mayam lai yam luna tinajai nong da khena ba thak tam ta ujarude ado lai di yam lai Muslim da pangan kaina haiba pangan laga di pangan satho haina de haiba gumba adagi how the snoi how yam motli kole du haiba gumba yamna laidana ko yamna racism oiba racist oiba yamna comment yamna pass toy ado to hanjaning de akoi mioi ba ngakani culture zumai magi thajana bai matuna culture do laijabani sida ina aman amasida na bagi atra thok tabra ina khali ado to bigano racism mai basi yamna pattaba thabak amani aduna migi mentality migi personality migi thamoi sokpa yaba thabak ne haitare racism se do Manipur de yamna tawi ado tobigano mayang na su yam tawi ado tobigano aigi Q&A se matang asin losin jerage makata ba video amu nong hapsara ke mayam yengbiu aduka support tobiu thank you so much